Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru yangiriye neza sinzi uko nabivuga uyankuye kure Mesiya w'ibyaha azamubuye mu bugingo bw'iteka umuco mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ikaze kandi tubaramutse amahoro y'Imana mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Ni protector King wengarutse muri kino kiganiro ni sawa kabisa. Mama yambwiye akantu kaje buhatse ariko ndashonje sha. Ni Wizobi hari inyuma ya kamera amajwi vraiment mbona haya nabuze ngo iki bose mwarabaye abakosozi. Nuko rero tuje rero kugira ngo dushobore guteramana muri kino gice gikurikiro tuza kuba turiko turahimbaza tutazira twumviriza indirimbo za hirya no hino indundi ntanza n'inkongoma amayaye mudiho muduri kembe n'inanga turapfutsa inga mwana w'Imana teragoke nana yose nuse bashashe mwinanga pampambanda rambari mpandambara ibintu nk'ibyo kandi abakiye turi kumwe na gwagwaruka dusaze tuba turi kumwe hano kugira ngo dushobore guterama duhimbaza tutazira hano tugire gute kadutarika ibiganza muri rusange muri bwa bumwe kugira ngo dushobore kuramukanya n'abaje kudukurikirana tariki ibiganza tuvuga tuti shalom 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 ndombise muvuga ubureve ngo salom ongiraniritiya. Nuko rero uyu munsi rero tukaba tugiye guhimbaza mu mudiho witwa gute ya yemwe uzi n'intuza naje hajya fatevora soranjino kuva tumwakiriye agarutse ntari bwaturongore ngo twumve ko amavuta yayatakaje canke ko akiyavize. Zero tugiye kuvyumvira hano rero abajijinga ntemomate ni mwibwe abacarubanza amaze bamuteye amavuta arimwo turumbize canke yaragabanutse nyene kaje ndiko ndarambana amavuta menga vraiment araca yafise nakekana muhora mu mwibukira ko mu ndirimbo yigeze kutuyobotsa hano ntavyo mwibuka puce nuko rero soranjino ariko mayichekesha yo gufata soranjino Mbesoso uraza ukano kavuye tuvise umutipe w'umukomediye yitwa Jaja Mayicheke banza murindire Jaja Mayicheke yumvise amazina y'abakinyi bose mu gihugu ca Portugal bongera ko akantu kitwa nyo ba Robinho Ronaldinho abandi ni bande ba Robinho acavuga ba Mourinho bose avuga ngo reka rero nanje mu bantu bo mu Burundi ingene nongera kwako kantu kanyo twumva ukuntu bisona yihereye ko acayita Mayichekinyo hanafatanana amwitana ninyo hajya ridi yacaba ridinyo yafashe yifa amwita yivinyo yaramabije kabisa yarakoyabe ageze kwa soso rero ucuba soranjinyo sosinyo bari ba Marite bose amazina barabise ne ba Maritinyo bagire ninyo hakaba ba Elianinyo hali ba Berizinyo na Sofoninyo na Wizinyo ngaho rero atahuye he iryo zina ryawe rizoba ryarakomotse
niwumva bari guhamagaye ntuzogire ngo nibindi bindi baravangiwe nuko byagenze bagombye no ko muri Portugal tukongeye ko hano mu Burundi twumva ukuntu ga sounding jewe nica atakariko gusa mwese karika inde Protinho. Protinho. inget no yari vuge neza prima namwe kwa nyone yavuze neza Portinho. Yakwise Protinho. basi narabyemeye none ngirene reka rero turekure fora tuyerekeze hariya kwa Soranjinho ubu yumvise ho ryakomotse ntaza gusuragira amakenga katse murakoze cyane. usanze hameze neza kumwe wasiga ugiye hariya mu kwiga Mbona harahindutse buke buke. twavuye mu bwiza tuja mu bundi cenye twavuye mu bwiza tuja mu buyenzi Mwapfuye mu bwiza muja mu bundi. umutipe ngo munyakabiga sha uko biri kose uwo gukora kamatoza yimbitse n'ibindi wabivuga nuko rero soso turirimbishe ubundi twaguma tuvuga uko twari tugukumbuye Murakoze. Yes.
warakoze warakoze so warakoze warakoze warakoze
Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, oya ngiriye neza sinzi uko nabivuga, oya nkuye kure isayohiza maza mu bugingo bw'iteka, umuco mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, ankozeho wese ntera ko ndahinduka, nanezera mu mahema yiwe nzamutegereza sinzarambirwa. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, yangiriye neza sinzi uko nabivuga, yankuye ayiwe maza mu bugingo bw'iteka umuco mwinshi wamurikiye, ankozeho wese ntera ko ndahinduka, nanjye nzibera mu mahema ye nzamutegereza sinzarambirwa. Uwiteka Imana muremyi neza
tujimea uri bwa bwiza uri bwa bwiza turirimba nindi twame tunesha none akira irugingo kanje ubwawe Yesu kandi Yesu akira mwami we akira mana ubwawe Yesu ubwawe Yesu uninde mwami mubwire akira mwami yo akira ubwawe Yesu kandi kubuntu bwawe undinde umubiri nuko akaryoshye nigahora mu itama rwakaryoshye naho kagiye nahanyene n'ahandi dushimiye we wadukurikiranye dushimiye bano baririmbyi baduterameshije dushimire kandi wizo beat wari kumwe inyuma ya kamera prote turakingiwe nari nabatimira kino kiganiro bono ba nari ndagihagarare kane mu nga bw'ivyuma ndabike banure ariko singiye jenyene kana bo twateramanye dutereke ibiganza tubike banure twese tuvuga tuti bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.